Ki nongelam jong ka BJP Meghalaya hapo kejingelam State President Rickman Momin bat Menteri ke Sarkar Jela ba ILHEC kelalej bani kendu ya Menteri Korbari ke Sarkar kami u Amit Shah hasilong henne ke janmit hagani kejinge kendu layo bani keren halor kemat badon kam jong ke Jela kum kejing itu ya ketin khasi bat garu ha ka kredit ke bapra ka inline permit bat kajing play ya kalenti ya chaki yau ya dia thet jong kathan chatai lamingi langba ke Jela Meghalaya ya ka bau Amit Shah ulas ngap bat ulah kongu ban bishar bania halor gitei kiman wa Amit Shah ulah khot ngop haru ekinong elam niam jong ke Jela shanong ba Delhi hapo kajing elam State President ba ILHEC banyakren halor kajing don kam habai dei bat ka FCRA baru ya kajing ai jaka hanong ba Delhi Shah ka KJP Sinat